типтир, атып айлар өтүптүр, тағдырға таштай түптүр, қандап берсем түптүр, шуамылу байлан, жайдырдың бойына, ебі шындап бала бүттүр, таш құрсаны қойду, қатын көзі Алтынчы А класстын окуучулары Манастын бала чагы. Флешмоб. Manastın bala çağı. Hey, hak koyulup toy tarap, cerine yetkeni, haradan jedi jıl ötüp, 8'ge manas yetkeni, 8 yıldın bayağı, balada bolso başında, bu yıl 8 yaşında, pendeden başkası yağı. Herkeledi ennesi, arkalap жүрді atası, arkalabay yığılsın, ardında жалғыз botosu, har müçösün qarasa, adamdan başka jodosu, kebir күні qarasa, kezdey benim bunatı, erili geçke junatı. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармалардын бири. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун башкы каарманы Манас Баатыр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта тургула.